礼拜日国会车口举行总统的选举，由武装部队总司令奥温伫第二轮投票当中当选，结束超过2年无总统的状况。奥温伫128席国会当中摕到99票来当选。伊发表演说的时阵强调，会推动武器是国家专有的规定。这场选举的结果也显示，真主党伫去年战争了后，影响力已经大幅度减弱。جوزيف عون 99 أوراق بيضاء 9 سيادة والدستور 13。黎巴嫩国会议长宣布第二轮总统投票，武装部队总司令奥恩在128席国会得到多数支持当选总统，结束超过2年无人状况。奥恩了后对国会礼拜发表演讲，强调黎巴嫩的政治新阶段。عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع بحيث أعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح。一般认为奥恩是指真主党的军火库，暗过伊无评论。消息人士指出，美国、法国、沙特阿拉伯等国特使向真主党亲密朋友，也就是国会议长博瑞表示，国际金环向奥恩的当选来决定。黎巴嫩民众普遍对奥恩的当选，希望能化解动乱的政治局势。محل ما خلونا محل بهالبلد صراحة يعني كنا عم نبلش نفقد الأمل وشخصية قائد الجيش لازم يكون بدأ خير لنا خصوصي للشباب وينزعوا سلاح الحزب أكيد ويصير في سلاح واحد هو الجيش اللبناني。路透社报道，这场选举反映出黎巴嫩甲规个中东地区的权力平衡变化。真主党伫去年战争当中遭遇重创。叙利亚朋友阿塞德顶个月遭到推翻了后，这场选举结果由美国加沙特阿拉伯等国数日精算胜出，显示真主党的影响力已经遭到下降。公司新闻陈伟珍报道。